dane para penonton, para langsia, sane presiden rauh, sareng nyaksiang, ritat kala weten draman rodane bawok, kedan masih yang para mengala jagat, ledang ida mapaico, segitu. Man rago nongol, maklejit teng bayu. Neben besi nih. Ring para pengebrekan breaker. Yang mengucapkan selamat menonton. Aneh ada cuma selamat mendengarkan. Tidak ada hari tanpa ngebrek. Tidak ada hari tanpa ngebrek. Sekat 16. Apa artinya? Nekat sudah dipalas. Oke, si makin kene tua-tua keladi sini. Pasti. Anu jamin anu. Tua-tua keladi makin tua kayak memedi. Makin tua kayak mau. Cager ya gimana beh? Sinyidakan. Hal. Siang mau dakon. Engken. Apa alih mau kekeh di subana bakat kutang. Wah, tidak nih penonton. Soleh takon sih. Soleh takon sih. Iya ada yang soleh takon. Alih mau kekeh alih subuh bakat kutang. Apa tuh? Orang malu tawancang mau. Ada apa? Sada wangki. Sing. Tebus. Apa? Artinya? Apa? Bayi saya tebak ke duri ngalih susu bang. Saya pakai kele. Babakat kan kutang ya. Beh. Beh, gitu baci. Di bawah ranjang beh, gitu baci. Kayak nenek tuh. Nah, ni bener. Tak konjang sih. Gaya apa jemak paling deman nih? Suut bagaya deman nanti ya. Jawab tuh. Yang tu orang cang lah artian cang. Udah cila. Bersuut bagai deman. Ya suut bagai hati deman. Pelong tak lah hati orang. Lah hati orang. Orang apa ya? Apa lagi? BAB. BAB. BAB berapa? Nak maju. Benar. Pas ada plus enak rasanya. Jadi nah itu ngang nih. Si Nawang, Jana Kerti nah. Jana Kerti, Ane Madan Jana Kerti, yaitu manusia yang unggul bermartabat. Ane tahan banting dan menyelesaikan masalah dengan dharma. Yang ada contohnya kan, contohnya sih itu, yang di film itu Superman gitu. Mesti menyelesaikan masalah. Yang dikekawinkan ide sang Dasarata. Ya dikekawin mula. Yang mula nginutan sang Dasaratu pemimpin manut gitu. Nungutan pemargian ide sang Dasarata. Kuna mantel sang Dasarata. Kalau ide sang Dasarata urus ring weda. Ide uning ring sekacan ilmu pengetahuan. Bakti ring dewa. Ide tensab. Bakti ring ide sesuai ide sang Widi. Dharma lupeng pitra puja. Ring para leluhur ide tetap bakti. Masih tersireng swaga terkabe. Ring para semeton yodran ide tresno sing ten mabaos ane kasar-kasar. Ni patut contoh yang di anu itu. Ane Mada Jana Kerti itu yang alih anu dikekawin gitu. Ya nano putra suputra Sadu Gunawan gitu. Putra suputra ni Madan Dano Kerti gitu. Cang banget catatan ke cucu. Catatan apa?
Catat Kak, ne gending jam naga. Hah? Gending ne cang ba. Catatan geneng. Apa judulnya? Angkean benyile. Nya, Paparago bertua-tua ne angkean benyile. Ben mani ben puan sing tawang kel bangko. Oh, angkian bernilai. Oh. Sot musik. Hidup mati ne sing dadi tage. Aget jani nu nyidang angke angkeane ban nyile manipuan pasti metage mekejang pasti mule sing hitung lacur mua anak sugih hidup kengkenane lakar tage ada nak lacur masih ada nak sugih kali bahagia apa sedih ngai benah apa pelih yang dadi tiang ide ngai karma ane luwe sing dadi sombong-sombong marah dadi anak sugih sabang ne sing dadi tole de pragat mekangan marah hidup kuangan hidup lo perjuangan merdeka angkiane banyile jalan belaksana luwe setondene motage apa rahayu kepange manipuan mati tu sing mabekalamboga Mati siapa? Pal-pal. Ingat Cang Papa. Umur siapa 77. Penyen maluan Cang mati pal. Ruang yang kurang dedang. Panak jangan ruang kengkendon benci ruang kalau panaknya terlambat sing orencak adi sing ingat cigas gelam 3 bulan mekiset baliana kedugan nyen ngerungang kuran cina cang ngerungang nen malu dugan cang gelam yang cang set balian kuran cang cuma ya sing bani pula saleh celuluk ke kone beli apal mai jangkut cang kedua cang cak bani ke ya gelam ya lantas kuran cang itu beli apal jangkut cang nyaci nya ya apa kita begitu kelemah cang sing pulas kelemah nang udah yang ngejar ya gisi cang ya cang ngejar pesu panas ya ngeluah ya mau luah ya muntah nya ya pulas cang nah masih mati sing membekal empuk kan si deman ngurus kuran timpal karman cip angkawang cip cang olah sadiki pedeh ian bawa karmo luweh kena tepuk mon bor karmo jelek na tepuk kuran jadu go mencing ngempuang ben-bedan di swargana takon kian jogor mani pal kudo cibonam padang ngalo wenten daso Babo cipong-pong daso. Yo. Wow! Pedeh basang ja. Ali cipedeh cang. Nyen sing pedes basuran ca. Apa kurang perhatian cang?
Hah? Cangkat kengken kena tersenan jang menyama jaci. Pikir nak dona. Ulian tresno benyamo bos sing itu pal. Ini berago dini dadi farak kan sing itu. Memarak kan di kaido agong dipuri. Ide mau duwe putra telung. Oh, Sungkan sih. ane paling dure sungkan. Yang nomor 2 Nomor 2 Teruno, Anom. oh sing ngelirabi nih. Pas memilih, Oh, nomor 3. Oh, tuh pemerabian. oh merabian. Oh, yang kini gitu. Ni bingung apa na? Nangkil yang kita sepat anu 2 agung atau 3 dah satu. Oh, dagong iring atas ide 2 agung putra. Oh, jalan dadah. Nah, dagel. Oh, Aci maluan nyanan gen bah pangalo cang isi. agam jiwa patu gerau maksud. Wibawan purine bal ayo ning swarga duwe masar dening widya urati saya Durus medal ratu 2 aku. Nanganila sudah makulat angawe sukertanin jagat waduh pemedal pelungo cokorewo wibawan pelungo cokorewo ngango bang pisan waduh Kalindang gargi teu manah ti tiang boleh bedak tagel ringajeng. Nabi menawi wenten tel wacana pacang ketiba ring sikian ti tiang durus sangarat suduaku. Suksema apel kita masih moyo kadi rasa uling gelah nualit cai ngemban gelah kadugi jani ni ngawatuang lian kayun gelah kewala kini pal uyo apel nawang moyo masih suba nawang ian gelah masemeton ngajak telu idei beli ni madag nate sungkan-sungkanan Nggih, aden gelah iwir dharma ken kada jek sing ada ya puniki atuh arakan pelungo cokor dewa sungkan sampun merabian aren pelungo cokor dewa sampun merabian kalau pelungo cokor dewa punapi yen gelah dulinan kanggoan dolan angki ane banile idap cine keken bendan lakar kotak ya benyang dari skandan dan uning anda dan pelungo cokor dewa maduai rabi tanpa dalam bagus yang tiang kudo kaden lah biar tiang bocok pelungo cokor dewa pasti ni senyang tu senyang si Julian gitu memilih bro mula konden ada pas wecan widi konden ada pejatuh karman gelah yo oh jodoh nggih ya gitu kene sana nggih. mapan ada pewilangan mabuat pangsida gelah kepuri tangkel kapidang itu kelingsir ini aden gelah malu ieu dharma tangkilen mah aden pelungo cokor dewa inget lagi yang dikang lurus yang bosan di men ya Dah dia dah. yo ya malunan aden gelah len iya nak pemerabi sunarane plus ada suatu saat yang tampil
Kalau hati-hati Rabin belum kokorwo nika wonten tukang serap. Nyen. Nika apel kurang diat serap. Tuh, aduh rengcil melengah. Beli. Loh, kemudian. Paling tiang mailahan ngale beli tuh. Eh? Jak sakit ini ngajak parakan. Nah biasanya beli kadang muangsit ya tiang. Nih. dang Uyut di bajingan aja dua. Dang saling rera niki. Puniki kidek nah ijen resep rekan mengokorewo. Resep apa nih? Panggang ngale rabi. Oke, makin Soles. undang pikayun ratune pun api niki makin mana becik atau di tiang ngiring. Mapan ada syarat pemekasipun gelah. Mapan dinerjani lakar ada paruman di puri. Oh, inge. Yen buat isin parum nih gelah sing mawang. Nah gitu nih beli sangkan tiang nadak sare. Nedunin beli meriki ridat kalau beli melila jita. Undang nih kadisa punika. Tuhaneng kedah kayu nibu. Mangde tiang sarang beli. Tangker ngajeng tuhaneng wenten paruman aku. Kualin kekena beli yang mau ngewing daging pewilangannya yang apa kaden ya gitu kene san bal Inge. yo Terus. kita masih adi Nggih. hak purilan Ya kita tangkil lu. mana Jalan-jalan anu dadak. Nah, maluan sih. Paman Werda begeraos gelai kapinang paman pangsidaja paman ngaturan putran gelah tangkil dini diajang gelah dongo diang disubenet lektakang gelah sing ada putran gelah tangkil nak kengken paman Dua kong biang. Iya nenek wacanan pelunguh cukur dewur rahino ne dibiring di dia. benar Rahino di dibi sampun di tiang matur ring idayana. subo paman Inge sampun. yang kedo mayan tiang malu Wah niki napi rauh dong. iya tuh memang Iring. sajan anak Bruno mula kekedo paman Tapi ya. aduh jang cara lenges belet tangkel kapinang ipun itu aja saja waduh jeneng bagus mai teh dewa ampura kasep di tiang ibu aman Inge. Mamedang lugro matur sisip di tiang ibu. paman Di tiang. yen buka kene teh aleh kade rasa sebete sing man gitu iya dian cara janine nak nu masih du kita di segera neng kayu ibu tapi mawina nasa pun ika ibu yen sing jangkep putran lah tangkel sih sing luwung nang penaken malu de gendongan ni ceneng bagus wira danto paman ibu bang ya cicang pasang manakin nana bu penaken malu penaken harus aja bos ya Alan dulu kan. Nah, anu sukan ya. nang udiang itu mainang lakon Diang ampura. Tadi kita nyidang yang mesti Ya dia negak bangun diang senida. Rodo sampun usaha ini negak iman. nah mun melang negak nake kal negak apa kal majujok nih Awang ya tiang majujuk ngat penapi ya. nana kalugro paman Negak cakete sih. aduh ceneng
pedalam. Aneh pedalam dah lagi. Apa? Rabin. Weh, apa kaitungan? Karena idoi anak sungkan ya tuh. Ada ne sepedang, Ya, ada ne lakar sepedang paman. dan ya. Niki pedalam dia. Weh, suwet mundo. Pamakas paman werdo. Kita masih putran ibu maka tetelu. Suba jangkep dini diajang ibu. Na ada mulai rakar bawasang ibu. Untang bawa si bonejani sing jadelem. Indek napi pun ke ibu. Iya ibu ngelah putra tetelu bukai dewa. Lanang-lanang. Sia bulan ibu ngadot angani dewa ni. Iya neng kapi tresnan ibu kapi nangi dewa. Sing ada mau pinayan. Batan mai batan kamu sing ada buka kedo ni. Kewala di pelangane jani nyen paman. Inar gama yang gelabu ke metinakan. Likat cokor gelah lakar mejalan. Angsak di sejeroneng kayon gelah paman. Sana mau kawinan. Jejah saja kayon gelah riwekasan. Gelah meraga lingsir. Kasengo kapinang putran gelah sing wicaksana widagde gelah do mula gelah sing ulati paman. Apa nada bawa si dena kelingsir pinaka bisama ne tunas gelah. Raben gelah ajen ni dewone ne dugasi nang. Sapunapi. Apa ne antas lakar ngisi anggumi mertebuano ne dini de pamekas paman. Duai ceneng bagus wiradwipo. Putran gelah kaping pertama. Ingi. Sake wala paman sing suruh benawa. Ne jane boka kene dewo. Matur dewo kapinang ibu. Kengken mako sejatine daging kayu ni dewone. Sobiaha kapinang semetor aden-aden ni dewone. Pang sidenawang. Kengken sejatine ni sing kedo jeneng mandu. Ainggih ratu ibu aku. Yukti medaging sekadi sapunapi runtuh paucanan ibune. Ainggih pemekas ratu beli aku. Ritepengan mekadi mangkin tidiang pinakerapin blin. Doa ning wentan runtuh baos ibun bline kadi sapunika. Sane mangkin duro sang beli matur ring ajang idenake lingsir. Ring ajang semeton bline make kalih sapunika nalar pengabeh duweni. Sapunapi untang kayun bline beli agung. Kewanten elingang pisan. Angan bline sungkan mekadi mangkin beli. Titiang sapunapi je. Sadia satinut titiang ring daging kayun bline. Titiang sadio ring angan bline beli aku. Maturi dewa. Lurus sang mebaos beli. Biakti pisan beli. Alon-alon beli. Mangde idanake lingsir pawikan. Ibu. Mangde pengabeh duwene daler uning durusan beli. Ampura bahat ibu. Yukti kadi baos ibu. Sepatutnya ne titiang nglingin singasana ngentos linggih Widayaji. Dua benah nih. Kemahon ibu sira tanuning sungkan tiang kadi puniki. Rasa-rasa makdo pedewekan ditangtan meresidayang Beli. Alon-alon beli. mangkin sampun iki antuk Kengken kayu mangna keni sampun yen suwe singasana netan wentan lingeken dua benah. manah tiang laris Kengken Sapunapi kayun beli. Iwadi Adi Wiradharma mangna mlinggih ring singasana nengenthong. Adeni dewone Wiradharma. Inggih Suba sumekan di sejeroneng kayu ni dewone nih.
Nabi awene sapunika Bu. Nuwanang Yadi sampun alar meduwe pendamping maka prameswari sampun. Mama beli aku sapun api beli puniki ibu alon-alon beli Neng, jeneng bagus. Inggih titiang ibu. Apaan buka kita runtuh? Bawas belin ni dewone. Ne jani kengken. Pangseng ibu pelih dari nak lingsir. Matur ni dewone. Nawa kang matur sisip titiang ibu. beli sapun api beli ibu sapun api beli iring kedongan iring beli Boyong. sarang beli Jangan oyong bareng kena. Ale ambon lepal. Lengan ya. Sopir ambon ni kau. Hah? Sopir ambulan ni. Kurang ino kene setengah kene. Sing ngisi bensin. Nawa kang ibu agung. Risampuni titiang miragiang sekadi bos ide beli. Dadi subsekel kayu tiang ibu. Nabi kemauanan. Ampura yang sekian titiang. Rita pengal mangkin titiang nendon purun ringangan ibu. Kemauan kadi raos ide beli. Dadi mentus sekayun titiang ibu. Nabi sane mengawenan. Titiang sampun merasa ring pedewekan ibu. Titiang arina medewek cerikan tiang. Minap tenantes. Tiasu titiang sampun jangkep alagi rapi. Kemauan tamangan mangkin apura yang titiang. Idewo sing iring kan? Titiang dinten persidang iringan kayu ibu. Jeneng bagus. Titian. Nang deng ngejoh-ngejoh mai paken ibu. Di pelangane jani sing bisa sing ibu. Lakar ngeraos apa buin. Kengken ni dewa. Pang sing mekelo kene. Suung sing ada kali rasa ngidong ngagumi di dini yang merdebuan nih. Lego rewan kan kayon. Sami dan kayon niki. Niki dan kayon. Mesti. Ada Tiang hari di rajau ni. Ada di rajau. cia dia raja. Mamidang lugre matur sisi titiang ibu. Boya sangkaning tuna pangebakti titiang iringangan ibu. Kewan dari nayang bikayunin dungon ibu. Titiang durung madar berabi. Iya darah patut sani sampun madar kadi puniki hadin tiang ibu ampura. Nana kene sen benang. Aman. Nejane ada pengabeh ibu. Sat makaning kiwa kelawan tengan ibu belang aja jane. Uleng tunian. Sing ada matur kapinanggelah. Nang tegarang paman werdene pasen kengken maka sujatene paman. Tua kurung biang. Atur anak-anak pelunguh cokor dewa maka kalih megenah ring patut ido. Bos ido anak sana pini dhuwur sana sungkan mangkin naler patute ring ragani ido. Saking on inayang mangkin pelunguh cokor dewa mikayunin Tuagung putra maka kalih ide iraka mejanten sampun sungkam yen pelunguh Joko Dewa raris nglebang naler jagat riki percuma pocol banyak duwene janane riki ring merdawana ngagongang puri merdawana nika pikayune maka kalih titiang sane ngiring kari de Raja Dewata Rabin biang pelunguh Cokor Dewa Dua benar paman
paman kengken. Mangkin sampunan pelunguh Cokor Dewa Madeg Agung melingih ring Singasana ke Prabon. Ide pamane kengken. Mana titiang? Pelunguh Cokor Dewa rumasa ngemargiang napi sane sampun margani antuk ajen pelunguh Cokor Dewa. Rauhin perpatih iriki ring jagat mertebuana panyake dedonin mereka ke desa-desa rika mau bobosan santuk kan nabi mawinan titiang matur ring perpatih patut dedonin pelunguh Cokor Dewa keninye nantuk wenten salah sinunggal perpatih adi-adian prekangen pelunguh Cokor Dewa kari nebolong kari ngitungan raga, kari ngitungan ruang nika dedonin ijen wacana ring panyake ring dusun-dusun ring desa pekraman nika dedonin nabi malih presida pelunguh Cokor Dewa mau pijo Sematra ritat kalau wenten karya wenten nabi mecekang pura asa punika menunggal dadosne Prabu kelawan banyak Ya diastun sing adane Madeg Nade. ya dean durung wenten nah Ya itu suksuma gelap aman. Babakas ibu di jam kadi punika atur pekeling pengabih bini ibu ampurayan menawi sampun kapi kayu dan ibu durusang ibu. Paman, titiang di subane kayun-kayunan gelah misi pesan atur pamanit pelangane jani. niko sampun doa agung tiang Mula antes putran gelas sekone nadag nato dini di puri merdebuana nyelahin para panyak yang mekejang di Jabapuri buen besekne gelah ngideh ibu ngideh kapinang cening di subane ceneng ada di Jabapuri nyenawa sueje ide sang yang pramokawi sido ide miragi di jejeman saget tambo blen idewone amilang idewo ngeruruh nih madan tambo Ampun ibu di tiang purun nyelagatur Ramadre puniki sampun sane banget manahin di tiang angin api di tiang Madeg Nade beli di tiangnya sungkan rasetan peguna menten jo mewah Ratu Doa Agung kengken paman tapi sane kemargi yang ngantuk ide Raja Dewata Riyin catur pariksa punika kemargian paman samo bedo dano dua benah paman kemargian manut ring pemargi ide Sang Hyang Surya nyinarin jagat nenten mau bino-binoan ageng alit kon becek makesami kening Iya dados sinarin udah ngedan Gusti apa oh dayan dados kadi mangkin para mengalo jagat pangiling ragane nyinar niken patut sinar pangrato untuk nyinar sinak mulut tuh rato ne oh ring para seniman ane muda pangpole sinar ane tua-tua pangpole masih sinar pangnya tiang nyegar yang ben gede pamekas ring ngangkat ide murdaning jagat Bali Pak pejabat gubernur Pak Kadis suksema lah dumadek tumus we cewek nyuecen mangno langjut niki seniman tua niki pinaka dasar yo mangno presiden satu ngelestarian mengembangkan ane paling penting mengamankan niko sane tunas dia nah kirisan paman werde kita masih putran ibu makerwo Ampura-ampura jani subot ada nemu gelang bawose cening kamu lunga ke Jabo jalain panjang dumadek sida sekat pengabten ibu lakan ngeras tiang dini di burian bang de sida labde karya pemargen di dewone
pasti ke Yen dijang watak pacan Indonesia punika. nagingin kali pikasan ibu paman Pelungu Cokor Dewa kayune teh ngerah tamo. sejabe gelah nyelahin i petagana makejang Oh, iki. sambilang masih matakon-takon yang saget ada ni medue ni mederbe tambah ni mau tamu mawastu side yang Kenah ide rake. Saking maon Ratu Duagung mentih tiang purun matur unduk ngaturin Pelungu Cokor Dewa sekadi sengker sampun nang lintangan ring asase. Mando Pelungu Cokor Dewa sampun wenten iriki ring puri. ide pamane mapikoleh tan mapikoleh tambah Inggih. bang side gelah muali bet Melimpatan mai tangkel kapurian ini. suk sama paman suk Maisan sama paman. Digles Kulakan kapurian gerasi tiang. ibu dia pamit Paman. paman jadi kan ada geling sih Aduh. Berasang di bayu yang kencang nap ini. Oh, Pelunggu Cokor Dewa diuji pang dados Yano Kerteh. Oh, bagi orang yang siap Nah. memimpin dan dipimpin gitu. Ibu Santi itu Inggih. di mana ada atur paman Werda. Pasti ke bengelah mirang atur paman Werda. Inggih. Nah sejatinya pengabden kelas mulu gitu. Nggih. Walau di taman jani kelah ngideh wanang. Nah meladang kelah pengiblis waras kadi jati Inggih. Oh, mangna boleh Pelunggu Cokor Dewa membawasan Nah. sarang ide yari dua nang jagi rerah tamau ta sapunika. mapan kelas bu merapian dije kelah patut kelah maurahan ngajar. Gereng. Ya jani paman nyelakin ke taman meluna. Nggih. Jurus. Sares. Udah.